kila ngun mai nanrau o mutu tunga ye tangi tawa untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bantuan na sir. Wana na Bula FM no sorry. Bula FM na bantuan na sir. Kung natango William Menisa kung taro po nila lang kami pa. O untuk talitang wala po na marungot ka na Bula FM. Natango Amelia o mga dinakraki o dotaleta ka na Bula FM na bantuan na sir. Bula FM na bantuan na sir. Di sambul binaka. Saya kau yang gona pakai lelaka ni nonde tuku. Era pakai tiku yang ngaunonggo na pakai lesi na tambalan ni tete na pakai tindi ke membaleta na visa ni kakana raun ke na buani kau na moira ni nonde bonua. Goe sala mureti ngana tumbu na visa ni be kakana ngore laba ki kinando boli. Era rota langana tambalan ni tuku na FBC News ni rokon bin atu na VTT era toka na Bailey Road. Italo tagiti ko lebe na unongo na toso dake ni bei sauni kakana ni oti na rabu ni dangilamba o Winston. Ena toma no borenge mani marama na Prime Minister ena nando bonua na kena boka sikobe na bei bonua walengai ena lomani ono na bula mayongo. Wayana bei kai baritaka ena ngauna sikoba kina na kornibuli na bunindawa Sanatin Primary School keina Naitabuni Catholic School. Ena lomani asana o naita siri dona tikine bandita talangao bani marama beir na ngoni buli oyani na bakadangau na non rabukei na ngone sota bana lenga wana balni buli e bakada ni sar bakada kaya la talangao bani marama ina solia ni yaya ni tarbale membaleta na kena baka binataki na balni buli oya tukuno fayas ko na minista ngarab na beka bang bisnisi ni na bakile na ribu ni tengilamba ena tamba ni tete kina beka enda bolitaka kibonu atani dingo ni tuku ni tiko ena ndua na rau rosa ngabul na milion $1 ni sauni bakada ena tamba ni tete ia tuku na okoya ni sa sasang tagisarti ko pangumatu ena ngaunonggo me bakale suyatale kina itutu makawa na baka ni beboli ongo kibonu atani gome bakataka na ngona ndalo keina ndobu kina gito siang ni rapaule wele na wekanda ratu mai Canada na buguni nonda bukeye biti kadibaki na mbose lawa mai Canada nina tikidi endo ni wasini lavo mai nei sauni kena bulitaki endo na programu na sot ni Vancouver Sevens me pangule bir na wekanda balengai siang ni matambose na sangana matambose ni World Rugby ena kena laurai na bakadada kasa sangataki na bebuke merabuke kina na wekanda sibieni 500 $5 na daul ni beto koni kina tim ni biti nama kimerna saraban sot na muira ni madha ongo karawa mona saraba na FBC TV na sot ongo kwani mule daba rongota talangana kena kamburaki na Bula FM kena domo biti na bonga ni beni anu mai daba kiri na baleleka ni nonde tuku ni boeding binaka Nakalalewa ibiti, buwana magkadikabwa, ang maramani tao, malam-malam nanunga, ako sa sawi ngao. Ang tao talita ka na warong mo, hari radio video 1. Okay, tao may serwa, daw warong na radio video 1. Ang tao may ibiti na mga Nimbula na dangoloa taratu au maramani lebu au wakitiku ngainda lebu housing au ndo baronga na radio Fijiwan ndo moibiti na bonga ni beyaniani na radio Fijiwan ndo moibiti na bonga ni beyaniani